Chris Park Hospital bwindibo mwere Emero Town area o makutano kuiba kubwithia test yai kunki encourage antu betu betau beta babwithia test yai please antu ba Meru no mwanka tuimenyera no tumurimo yoyo twinyilia muno na kansa tioroi kansa te kirumi tafadhali antu betu etei buthimwe na wetha wina murimo yu diatira bura daktari okwira ke kansa ira shonde ikwathire ntumurume wonde Kenya 12% ibo bakugwatwa murimo wa prostate cancer ikuga ke antu arume 112 bari gwatwa prostate cancer na watega namba yu te namba inkai ke cancer ke ndariria ke antu 100 turuga kwe cancer ingirio kwe cancer ya kiwireo kwe ya esophago ireo kwe lung cancer ireo na ndike ke kundikira ke antu 100 bara bakwethera be antu arume 12 bakethira prostate cancer ne bagwete na bwatega figures yu kana namba yu twariria no ithire rindi gitumi umba kwithira rindi ni nonto antu baba inge batetaga screening enkwaragia nkibwiraga bwete bukathimwe na ndi namba yu no shithire kinya 15 kana 16% ende tutumba umenya nonto mwanka ntomurume ainyirekere buru akinyeria aremerwa gwita gwikia maumago kana aremerwa buru gwita kana nambiria kurumwa imugongo irio thina etire mono irashikagia sibitari na baba tonoshia na ba jojo betu turibwira atiri kwithira kwento murumere tikurwa na murimo na gichunko kiugaga atiri na mbira kinyana bakwa na nkera kinyaba mami there is no winning kana getting a trophy because you are a carrier of pain ikuga ati akarena Kemeru otekyo karenkerwa ge okwira anko ringere mpeno ntununganganire na murimo jote batiko nganganwa naju ya kwithira kwento murume te kuga wa inyereka o batu okarira ki okirite ki ntomurume ni uria wije kuimenyera na kuimenyera turibwira atiri buke menya kumenyere kurubenu na nabenu amberia ni mbere kinyabwe na kuimenyera bwe mbere Rwangi rwogima rutumiritie kurekeria mbeca nikenda kuria arigitani hamwe na kinya interns ba clinical officers arana ndi baugite bugatethereria bonene gutigirira bitha baba baugima ne bagwitithia na mbere ngugi ciao ndene ya masibitari mwanya. The Ministry of Health is pleased to announce the successful payment of monthly stipends and accrued arrears to nursing officers interns, clinical officer interns, medical officer interns, and pharmacist interns. This marks a significant milestone in our commitment to support healthcare professionals at the degrees, 71 dentist interns with degrees, 140 clinical officer interns with degrees, 1,185 nursing officer interns with degrees, and 1,251 clinical officer interns with diplomas. The amount comprises 528,615,125 and 60 cents Kenya shillings in arrears payment and 110,668,070 Kenya shillings in regular payment for nursing and clinical officer